jezične, znači imamo englesku i srpsku verziju. Ok, idete na srpsku verziju. I imamo četiri stanja, znači oboljenje noktiju, vaginalne infekcije, hronični sinusitis i stomatitis kod nosioca proteza. Vi ćete ući na vaginalne infekcije. Ovo je kratko uputstvo za korišćenje aplikacije Fungal Case Finder koja će uskoro biti dostupna na Google Play platformi. Dakle, s obzirom da je u pitanju radionica za vaginalne infekcije, izabrat ćemo opciju vaginalne infekcije. Kada pročitate ova 4 pitanja i kliknete razumem, otvorit će se dalje set pitanja. Kliknite na sliku koja najviše odgovara vašem slučaju. Mi ćemo odabrati opciju 4. I sada imate set pitanja na koje je potrebno da odgovorite sa da ili sa ne. Dakle, obavezno ili ne ili da. Kada kliknete da, potrebno je da obeležite i da li je u pitanju nizak ili visok nivo. Kada ste odgovorili na sva ova pitanja, dobijete rezultat. Ukoliko je rezultat od 0 do 9, mala je verovatnoća da imate gljivičnu infekciju. Međutim, ukoliko je rezultat preko 10, verovatno je imate. Ukoliko želite da zakažete konsultacije vezane za vašu problematiku, potrebno je da kliknete na taster zakažite konsultaciju u donjem delu ekrana, koji će vaš email klijent povezati direktno sa email adresom na koju je potrebno da pošaljete rezultat. Ovde napišite naslov, a u telu maila napišite vaše podatke, ime, prezime i kontakt telefon kako bi naši lekari mogli da vas kontaktiraju i zakažu dalje konsultacije. Taj sekret u principu pretpostavljam da nije zelene boje, da nije ni žute. Naravno, tokom menstruacije ili ovulacije bude rozikasto crvenkast, tako da je najlogičnije da pritisnete taj deo gde je beličast ili sirast. Tako se opisuje sekret kod kandide, a isto tako, znači, kada se pogleda taj predeo oko vulve, ili, znači, onda tu tačno se vide beličaste naslage. Dakle, to mogu pacijenti i sami da primete i to je posebno, na primjer, izraženo tokom upotrebe antibakterijskih lekova. Znači, kandida najčešće se pojavljuju u velikom broju onda kada koristite antibakterijske lekove, jer sada za svaku virusnu infekciju vam kažu uzmi neke antibiotike ili tako, a vi znate da to baš i ne ide uvek tako. I kod dijabetesa, znači mnoge žene koje ne znaju ili devojke koje ne znaju da imaju dijabet, tim učestalim kandidama koje ne mogu da izleče, privremeno se ublaže tegobe pa se ponavljaju, tu onda mogu da se krije nekakav latentni dijabetes mellitus. U nekim najtežim slučajevima neka urođena imunodeficijencija ili stečena, tako da otprilike to su ta neka stanja. Kako ste se lečili? Pa na početku kada sam ovako išla i državno i privatno, niko se nije onako baš bavio tim slučajima, da su mi samo davali vaginalete, dok nisam otišla kod Aleksandre. Koje vaginalete? Ja sam koristila i Canesten, i Nystatin, i koristila sam Ginodektanol, i Ginoflor, i ne znam sve. Baš su mi davali sve vrste. Dobro, a ovo prirodno? Pokušala sam i prirodne vaginalete, i pokušala sam sa čajevima, sa uljem origana, to sam isto pila. Ok. Ono što moram da vam kažem, to je da problem na vaginalnoj sluznici je uvek udružen sa problemom i u digestivnom traktu. Dakle, ne postoji osoba koja ima vaginalnu kandidijezu, a da pritom nema i kandidijezu digestivnog trakta.
Tako da jedna od stvari koju ćemo znači, da uvedemo, to je da vi ne tretirate samo lokalno, nego i per os. Znači to će biti jedna od promjena. I druga stvar, samo sam htjela da vidim kakvi su vaši rezultati bili. Znači da vidim šta smo imali kod doktorke Slavice. Jesi vi sećate možda? Hvala. Jesi vi sećate kakvi su vaši rezultati bili? Umerena produkcija biofilma je kod vas i rađena je rezistencija. A što se rezistencije tiče, znači kod vas je dosta dobro, znači imate biofilm, to je ono prvo na što ćemo sada morati da se fokusiramo, jer dok to ne rešimo kao problem. Flukonazol, itrakonazolni statin, ketokonazol, mikonazol, mikafungin, apotericin B, sve su antiviručni lekovi na koje je vaša kandida senzitivna i to je vrsta Candida albicans koja je inače i najčešća. Međutim, vama je problem to što ona produkuje biofilm. I da smo mi koristili običan bris, mi to nikada ne bi utvrdili. Znači, mi smo koristili, odnosno doktorka Slavica, jedan inovativni način uzrokovanja koji u stvari funkcioniše tako što kada se, hajde sad ovako, ako je ovo taj introitus vagine ili vaginalni otvor, znači on prosto sastruže taj sloj sa zidova vagine. I kada vi sada to budete radile kod kuće, dobit ćete i ručkicu. Znači, vi onda to treba, znači da ovako intenzivno, u više pravaca, prosto kao da na neki način skidate, vi slobodno probajte, ovo je čisto, znači sterilno, da vidite kako to, da nemate osjećaj straha, znači da vidite kako to funkcioniše. Da, naravno, evo ovako, znači ovo je taj graničnik i ovo je samo za pokazivanje. Vi ćete dobiti ove uzorke koji su sterilni. Dokaz da su sterilni jeste da je ova trakica za kontrolu sterilizacije promenila boju. Znači ona je ružičasta pre nego što to stavimo u autoklav, a kada je završeno autoklaviranje promeni boju i onda smo sigurni da je to sterilno. Tako da ćete vi dobiti po jedan set, a ja ću vam sada pokazati. Znači, ovo je faza prekomercijalizacije. Kada se to komercijalizuje, to će naravno biti upakovano i svima dostupno. Ovo je ta granica dokle vi možete da ulazite, znači dovde. I onda ovaj deo odlomite i ubacite u epruvetu. Epruvete su nam, tamo pokazat ću vam posle, i to nam samo šaljete. Ovo odbacite i ovo također nam vratite, to što mislim, to se ponovo steriliše. Znači, ovo je uzorak gde će u ovu mrežicu u stvari da vaš uzorak bude sačuvan i veća količina nego kada se priskoristi. Ovo se odbacuje. Znači, tako da je samo ovo bitno. Samo taj manji deo, ovo odbacite. Jeste, ovo odbacite, a ovo ćete nam isto spakovati i vratiti da bismo mogli dalje da nastavimo tu. I to istog dana dostavljate. Ako ne možete istog dana, možete da držite na temperaturi frižidera. Zašto je bitna temperatura frižidera? Zbog toga što onda se zaustavlja rast i razmnožavanje bakterije i gljiva. Ako biste to držali na sobnoj temperaturi, onda bi se one razmnožavale. Tako da je to celokupni postupak. Naravno, pre nego to možete uzeti u kupatilu, na primjer, tako što podignete jednu nogu na kablu ili na WC šolju, ili možete prosto u ležećem položaju u krevetu, slično kao za ginekološki pregled. Ali u svakom slučaju je dobro da vlažnom maramicom ili da prethodno operete spoljne genitalije. Čak je možda to i najbolje.
Znači, operete spoljašnje genitalije i obrišete suvim peškirom i onda, znači, uđete dokle otprilike ovaj deo. Znači, to je najdublje. Eto, to je to. Znači, to je neka procedura što se tiče uzimanja uzoraka. Ja ću vam reći odmah nekoliko stvari zaključka do kojih sam ja došla. To je pre svega korišćenje sode bikarbone. Soda bikarbona dovodi do toga da se naš organizam stvara alkalnu sredinu. Ali ne soda bikarbona koju ćete uzimati per os, jer nju onda neutrališe HCl iz želuca, nego vi sodu bikarbona možete unositi preko kože ili preko mukoze usne duplje. Znači, tako što ćete, na primjer, sa ricinusovim uljem ili ovim kokosovim uljem, da prosto najbolje uveče, znači nakon pranja zuba, da prosto to mućkate u ustima. Znači, nekoliko minuta. To je jedan način. Drugi način je što možete da aplikujete u okolini genitalne regije, čak i ne mora unutra, znači da prosto izmasirate tu genitalnu regiju. I onda što će se desiti? Znači, prvo ricinusovo ulje i kokosovo ulje hidrira taj region i olakšava apsorpciju sode bikarbone. I vama će pH krvi i uopšte vašeg organizma, znači bioloških tečnosti iz te kiselog pH da ide više u bazni pH. Bazni pH je nešto što je znak da je naš organizam zdravi. Znači, to je jedna mogućnost. Druga mogućnost, ako imate baš izrazitu iritaciju ili mešanu infekciju, što je kod vas verovatno slučaj, da ima tu još nešto, možda hlamidija, možda mikoplazma, možda disbioza. Šta je disbioza? Znači, naša koža i čitava mukoza, usne duplje, urogenitalnog trakta, digestivnog trakta, sadrži izuzetno veliki broj dobrih bakterija i dobrih gljiva. I te takozvane dobre bakterije u vagini su laktobacili, to znate, oni prave taj kisel pH vagine, koji je u stvari neka vrsta zaštite od onih patogenih. Ali druga stvar koja je dosta dobra, posebno kažem, kada možemo imati mešovitu infekciju ili hlamidije, mikoplazme ili neke gram-pozitivne stafilokok, na primjer, onda je dobro povremeno, ne stalno, ali na primjer jednom nedeljno, da ispirete analni predeo i predeo spoljnih genitalija hipermangana. Hipermangan je zapostavljen izvanredan preparat koji ima snažno antimikrobno dejstvo. To možete jednom, eventualno 2 puta nedeljno i to da koristite. Znači, a kako samo to hipermangan ni sa čim pomešan? Sa vodom. Znači, vi ga rastvorite. Sad, ja ću napraviti sliku prosto da vidite kako, i vidjet ćete kako, znači, mislim, to je sad zaista, mislim, ja koristim, na primjer, teglicu i na vrh kašičice, zaista otprilike to dodajem. Naravno, znači, kod Kandide ona voli šećere, a i onaj biofilm voli šećere, tako da to je jedan od bitnih preduslova da u stvari prvo rešite Kandidu u svom digestivnom traktu. Jer mi smo radili neka istraživanja paralelno i u fecesu i u vagini, neki su radili, moji kolege sa stomatološkog su radili usnu duplju, tako da kada neko ima kandidu u vaginalnoj sluznici, ima je na svim sluznicama. I onda tu je dobro da koristite nistatin rastvor uveče opet, znači kada isperete sa sodom bikarbonom i sa ricinusovim ili još bolje kokosovim uljem usnu duplju, onda kao za bebe, onaj nistatin koji se rastvara, 5 do 10 kapi nistatina opet stavite u usnu duplju, malo
promuljate, ali onda to progutate. Ta ulja razna, znači crnog origana ili neke druge supstance prirodne, znači biljne, koje imaju antibiofilm efekat, su izvanredne. Šta je naša osnovna ideja? Naša osnovna ideja je da prvo delujemo tim prirodnim supstancama i da eliminišemo produkciju biofilma, a tek onda da se primene nekakvi lekovi i naravno lokalno, jer i nistatin, on isključivo deluje lokalno, on se ne resorbuje. Znači, on samo deluje na sluznicu digestivnog trakta, eliminiše se preko fecesa. To o čemu ste vi rekli, niste hteli da pijete tablete, znači neke tablete se resorbuju pa deluju sistemski, ali ovo je lek znači, koji deluje lokalno, bilo da se preko kože, preko sluznice ili preko digestivnog trakta. Ovo što sam vam rekla su otprilike samo neke smernice. Nažalost, da li zbog tih nekih predispozicija, znači, ili zbog neke anatomije, vi ćete sa tim prosto morati da živite, ali da živite prosto kvalitetno. Znači, teško, svim pacijenti koji su, evo koliko sam godina u tome, svi postavljaju pitanje kako mogu da se rešim kandide. Kada vi nju kontrolišete, znači kada sada iz ove faze uđete u fazu kontrole, znači zahvaljujući svemu ovome, onda vi možete da imate najnormalniji život i u prisustvu kandide, ali ona će biti, zahvaljujući tim vašim aktivnostima, bez produkcije biofilma i u malom broju. I prosto nećete imati. Šta je razlika između normalnog stanja i infekcije? U normalnom stanju vi imate prisutnu kandidu ili prisutnu ešerihiju, ali nemate nikakve tegobe. Jer one su u malom broju tu prisutni i mi to zovemo normalna mikrobiološka flora ili takozvani mikrobiom. I taj mikrobiom čak i koristan jer štiti od onih patogenih i tako da. To je neka mala priča, ali ćemo sve to prosto postaviti na sajtu, jer ja u ovim razgovorima, a vi ste prve u ovoj seriji, kako se zove, ovih radionica koje ćemo imati do ponedeljka, ja ću dobiti i neke korisne ideje na koji način da to predstavim, da to vama bude lako za primjenu. Šta još tu može da se koristi? Postoje vaginalete od borne kiseline. Ne znam da li ste to. Ja sam se ispirala sa bornom kiselinom. Ja sam se ispirala sodom bikarbonom sa proključanom vodom. Samo taj donji deo uveče i ujutru i to sam sad radila. Zato što sam sad drugi put kad mi se javila mi se i upala. I onda sam tim ispirala i od toga mi je bolje. Ja sam tako koristila sodu bikarbonu. Prvo sam koristila ovo što ima da se kupi generalno u prodavnicama, ali sam onda uzela medicinsku. Mislim da mi je sa njom bolje. Da. A na taj način sam ja ispirala. Dobro, znači možete da prosto, moj predlog je da prosto kombinujete, znači, ne znam, ispiranje hipermanganom, pa ispiranje sodom bikarbonom, pa onda možete, kako se zove, acidi borici, 3% i prosto da napravite jednu rutinu. Znači jednu rutinu i da nađete optimum na koji način možete da funkcionišete. I naravno povremeno, jer mi ćemo verovatno moći da se ovo koristi, to nam ideja, da prosto proveravate to jednom godišnje ili jednom u 6 meseci stanje vaginalnog sekreta. I najbolje da to radite uvek kod iste osobe, znači da se držite ove doktorke Slavice Dacić, jer je ona uradila sve parametre, dakle, vašeg nalaza, pa ćemo kada vam budemo davali taj personalizovani savjet mi i to uzeti u obzir. Znači, prosto
vezano i za prisustvo normalne mikrobiote ili nekih drugih patogena. Ono što ne bih savjetovala to je da radite razne PCR testove, zato što ti PCR testovi detektuju i najmanje komponente nečega i onda ćete time samo još više da se zbunite i sludite. Da ne upoređujem sada to sa koronom i sa ovim kako su oni korišćeni, međutim i dalje vidim da, jer samo dobijam od pacijenata analize pa onda treba da tumačim. Za ova stanja je klasična mikrobiologija, a to podrazumeva mikroskopiranje i kulturu, nezamenjiva. Tako da, mislim prosto da ne gubite vreme, da ne trošite novac vezano za ovo patološko stanje.